kwezi watukufu wa ulimwengu wana wa Komoro ngartauzi sama za hatu isarkarandisa live ya hatu bal mapirati wanjia ili wadanganye sha lazima hu riketi hata wakati woko na wanzi watanze sha lazima huroniswa Komori wa Komori wavenishiwa ni namni hawa ikao mbelio rani jakati njia haruma zemada mtimbi za hangu kwezi mzee wangu bwana Fakihidi wa mradabi rangunda yehola Faransa usikalelo ngamina makusada mbili muhimu wa Komori ili mshinde mbenushiwani hauraji mwelewe ana kwa ana zuikaudi na mzuni mwambieni vanu naomba Mwenyezi Mungu ikengani wanono na swiha jadid kwezi raisi daula Al-Akidu Uthmani Azal bana heri huntinimwa wa mvuli wa mzaze bibi ambar warumishi wa daula mlioho ndani novonze nguna nzekenga nyuanono na suya jadid kwezi mwanzishi daula mtukufu Nuru Elfatu Azal Athman mungwajo hatsinamuo mnono hata hali ngavu watambi hao wakozao zinafsamuo zao ikawaishia ye mtukufu mbaba wao shababi havumbulwa nondaye Nuru Elfatu sho wakozao nwakoze yo shughuli yao shamguhamba yeye ni mbaba wao shababi yavo hautantike mle haku amadi namna ikao timwambia natufa Komori ngamina mada mbili ya handaninga mjio harumanya nyasi mabazazi harumanya nyasi wasikana masiwa mada mbili ngamjonjia ndongoze mzi ashrafi ya mitwala ya peu dena Fahardini wanzao waroteti shale barua nuwaveshe yawo mimi handaninga mina furaha ikati juwavo tasi sihundua ujufumwa ulona Fahardini imakati yanu wenjeze volumu haina usiku wa mwambeni ba Komori ngujo njia vanu harima usiku nzima ngujofanya live ndaru bai haina wakati njodori zale kalmalu haraka mjie na mpartage ngabuzanyumeni raziparisa ngamumnikoni dakika Fahardini haina wakati ya joka ufanya ze direkte zake simwambia usiku nzima ngujofanya kadondaru usiku nzima ngujofanya kadondaru haina nzima joka ufanyavo ngujoambe makalima yambao yala nyumeni haraka mpartage haraka mjweza na yo maswani shaizo na mzoni mwambie Fahardini mzoni mwambie mzee Ashraf ya ukemitwala ya hanyu no upeu wa hanyu ni rohombi ya hanyu no wima mzumwanzizie Komori Mwenyezi Mungu na mbesheni mbahuma mtife aba ufakaza njeza shadua nga mwombo dua makubuli nezisilamu ziliyo mubango ni Arafa samahani zijiunda arme armu nyitahirifu ya Maka ne mitwala ya peu Ashrafi na Fahardini wapanga ili warotele taifa wangamizeti ni mjiundao Maka harmazi armu nyitahirifu na mnumbisi arme dua nyombao Mwenyezi Mungu ajailie Ashrafi na Fahardini Mwenyezi Mungu wabeshe mbahuma yendao sasasa waeleo kaya ze fikra za peu wanzwanga mizeti ba wanukana mbaula Ashrafi ngwajomba wede muahe daula shaal Imamu Azal Uthman bana heri nguna mtukuze amani na usalamu ngamjio nilongozwa nyasi mabazazi
wanyasi mabahazazi wokongwa wa mabakia mararu libakia la mwandu wamba ngondwa saidi wanyanyasi wasukana masiwa na kumbe kwa kaunda wasaidie shari jua iza kombani mwefi libakia la vili wao watuendaji presente na mnainu ili wanze watumaini ajali jirar mweti libakia la raru wao kwa janjia harume grevu kwa jaba ya imaluka ya hawo wakaujwa votasi wendari mazazi zao wabwe maluka ila ulindo wa Komori wende wahule maadini yaliyo harume maluka yayo shezilo na uziro nirongoze mabakie maili wanyanyasi mabahazazi majuha makautanganyana nyanyasi wasukana masiwa woko mjoka mshindi muwaeleza ya ukaya ufanya grevu lotinele shawiri yesava anuye daula wajuse matso sawanazenti kamili za heze mafura yanu hautaha namna jershinde mbaudu ridohunre mafuranu reoneha hazizinjize fanyishiha shekebe ito kanti vala vavu banyi mazoferanga manzao yeka ya hisa ngarito kamba hindi ngarito kaupule andahu vokoze tizonti pia ziheze mafura sha wanyasi mabahazazi bandhi hao wakaenda njo yenyasi wasukana masiwa ili wazalise balbala na mashaka waude nuwauzisao hadisimu nitanganyie nuwanama wa Komori wijua hatula parwa renda nuwenyasi wasukana masiwa wahabili ya ukana valangu wa huzoanisi na mkerazi bekanelu ramba kartule mafura yanu ya mkartutari mwenje zenize na wili wallahi wa Komori kairi yikamkam renje zizaze na wili rilivi ze na wili marenje zizia maudu jershinde rihule mafura rionehe na bunga banvya hanyu mabahazazi mwakauja ukaya banu inu de kairi shamwende mkaushangiria wanyasi wasukana masiwa yenti ili paralize zenzezi balihanie mashaka wandua mane na yavo mkaujwa ukaya imafura ngebidia heye shanga muzisoni ridimi miwami niparwa na makomori rijari muziseni mabahazazi makaya harume grevila mwambanga mtanganyanya nyanyanyi wasukana masiwa mda iliye raya mkomori hosoni male swala linu lahe mafura wakati ikawe daula wakati wale wakanarangalieze produit rizurumiawe na dinadi rizipue isababishe mkomori yaenshi mafura riaeze jershinde mauduri hule mafura shasukana masiwa bandhi wakawelewa shawakahuroho wenji kwa jakasuta makaratira elewa izali sabalbala na mashaka wanjia mabahazazi wahenti wambao wasangiria usukana masiwa bema furanga wadi sababisha ye mlimaji ye mlozi heze na zoti pia wanjia harume grave shangari muzisao ni haba haa wanyasi mabahazazi makaushangiria grave ila ngari muzisaoni na nyimka ujwa ukaya ya mabahazazi wakahele wakaya ila ikiri kairie namna ila rahane namna ya zijawo wakua yuzongebininyi mabahazazi mkingie sedaula hamba rule bewa haurahisi rule ngano rule sukari rule mafura rule tsohole zote zidurumia haina usiku sha mjabu himi mamba no sijao
mafura nasiye sababisha roho zene na ugumbanishiana rilata wanyanyasi wakati ikawa wanyanyasi mabahazazi wente hatu wanyanyasi wausikana mase wente hatu mwele wao ndro ya ukaye ule mengu kamili zinu zipandra wamna gugugu. Wallahi katika irizina limengo mitanu zinu zaenjeziwa rahana zira aljanna mengo mitanu zahele bawali jao yewe bahazazi ubiraru ma frontieri na frontieri ulona kontineri ndaru hauni hautanu za mabawa ze taksi za pandra ngele bawani alferaisi mtije mshemeza ukana ngamuheza ile bawa bamlivisi wa taksi yo hujahunu ela duani habiaziza bahe ili ya hunde ngarimambia nyanyasi mabahazazi ngarimambia oni ndro ya ukamtije mrambia maudukana kilo nkuhu majana mararu sijau karna humbani banafasi yesa kairi zemengo mitanu zahezi walelo harume mafura mwelewa ukaya yujuka isahili shensi mwaharaya rahana zira aljanna mengo mitanu zahele bawa mtoka ukati ili mwanze kemremba ufia hezi taksi mtoka uremi wazo ranzulu malani warengale bawa mrema taksi wa hatal jel wasili moroni lazima hubahe daula lazima humzela duani ze durazange bidia zirenge hanamna ajara pia yewe bahazazi wazukasubutujwe maudu ambe ukana wazufanya madamano ya hindi baba la ribiri hula rile taksi jau ripulwa hula ze frais ze droit hanamkera duba komori ya baba sakartola mabawa zuiziraru karna ukubali ngarimwambiaoni wanyanyasi mabahazazi mwajo ukana zera limengo mitanu za kazi warumwe mafura izo kairi ilirjo yesh maharaya hata mjomulisani mkomo bakomori pakia salakati ikaufa riali jana zo sigareti 20 bayaba sangu onoraya ngondo hatwarali jana au sigareti 5 yabo sigareti 20 zora majana mane sheria nguhulo katona kawawi katona kana bugara ngamizao le twaifa katona kati na bwema chinois ngwaruhulizao kartushi hamajana marandaru shokomori wa roha ndungonda hulu kartushi yams haral majana marandaru hajapare mwanyanya hamulizara zuiziraru veolende akato mjini hazulumwe mwanyanya yabo yoda zila majana maili harma sigareti 10 zara mengo mitanu zara johule mafura renemeshe zazilfanye yetibu raihe riharaya yewe wele lubo raiya ngwendo utwara majana mane yabode lo rahisi shawano atangu pariso pake ya salakati bakomori pake haral majana marandaru majana fukan huo numrale lema hahulu na wema shinwa kwa jaheza yebei hiyo ngiyo namna ila ye daula kajamba ukaya muhule sigareti 5 haral jana shanyi marania yavuma la kadra mbeni sono anama mabahazazi na nama unasukana masiwa rijangara hadisiu wakawaili wawani wajaba vurems samimi tiziara nguhale erfat wana mudebal wendo wa hulu la tozera jana hahulu 5 timuzisa yeye msigofoji antanu tamatanu tamkujabala pake ambasha watongoza 5 abasa tama yehutwara jana hulu sigareti 5
tanu kwamba ukazira limengo mitano harima janna mengo mitano uhule 1 litre ya essence uhimi ufanya madai ushemeza utia mkodo wandua mana washinda na vurana harima eti shangwendo ya Rabi bomwana mamkomori boshababi wende utwara limajana marandaru ulukartushi ya msi hujaza oho mjini hujaurenge paketi zima la sigareti uliuliza mwanya nyuho hamajana matano hamajana marandaru yabo wowe maranzi zao yenti yabo wowema hatanga mtoa upabwa baitambia wala anamoka esabanoka hai wahindi garanzori fure garanzori fure shale lo we daula wa ilo kaya na ripoze produrumia hena wakati rieze mafura rikaze mengo mitano jershineri ule mafura wabuha wandu watiahula mashaka wazalisa balbala mabashwina jana yensi paradize hewe baingari mambiao ni wanyanyasi mabahazazi yesa vanule gari haina mru katina gari haina mru katina gari na boze na wili wanyanyasi wanyanyasi wasikana masiwa wanyanyasi mazoferi mafura yayo nyuhula ndo ukava bo hema pesa simabiria wahanyu rilivawe taxi ipermete mjamo station mtia mafura na voti mabianindro ngabo wakauja ukaya kairize mengo mitanu zimu shailo wakana ngebidiu wajiri msajaja wajiri umani harmaetsi wangwa furane washindane zoti haki shailo lunga rumambiaoni yesari mamba nukema bahazazi wa daraja juu kwa janjari mama idamanu yanu wajua votasi wanjamo station watema fura wenza mwazini shwa saya duakaupiha bayo wadu warujuka ujajeri wa keretize riwambie ukaya mze sirkali mubahazazi wahimajana kauta msajaja wahimama kusangiro mwenyani osikana masiwa handungo rajojwa uvira hamasilaha na amani rieleso tipia ritahadaliane shauhimi ilibake kudarmeti sijema uduja ushemeza kwambanga wana kontineri ndaru hoporo za mabawa kutushiro zitowa kartuelewa wano sirikali wanzwari vendahu mtushina na dedwane wenda hata dedwane nzima ujauramba kana kartuela mabawa zuiziraru ngasina ruhambiao bahazazi ngasina ruhambiao bahazazi ngaruhambiao ndwo ngarula haubana yesakairize mengo mitano zahe mafura rahana zera janna mengo mitano zahele bawa zokaja sketsi sijorambia maudukana vanu kartuele waje elewandro yengano ye mafura na mwelewandro ni wanyanyasi mabahazazi makaunjia mparu wa nyanyasi mwatari mafikira ukumdushina rijoshina riketsi rasirani rihadisi rivira hanamna umasulaha wandua ileo kana hindi alazimu riwane na makati maziro shamjwa mudimu kaushangiria ili wajiru manarumeti ye mhuwa daula mshimiwa Zalufman haelewa hambe amani na usalama na uhaledara hamwiso amazambe ukana mufahardina amridin rejeze tena yakawa wana ngoma wahaho wana mitwala wahaho dawe na Ashraf vanu na katiban mufahardin na Ashraf na vanu mwanao vanu bakomori ikanja zamba ya vama ndondo jua zinji nani isekati zamba ya voti fudu tina ujua hata sha ze fikira za peu mlonizo ni barua ni mbeshaoni Mwenyezi Mungu na mbesheni mbahuma yendao sasa za mtife shemi tola ya peu ya hani ye fikira za peu za hani shijotsonga nyinyi mjirambushie anga mjohelewa
shati zamba yebo wakati kweza ambasadori wa nchi hatu yesawa Fahardin na Shirafi wanuti wazungu wanu walona double nationalite wanu wa Komori walu Faransa wapangawa wi wantosi sedaru mwensi yeba lozi wa nchi hatu kabati namna za ukaya wandu wanu do washitaki zabari indira ziba la tavanu wandu wanu wa mlenje walujuma ukati otoli namna za utawaji warangamize na bunga we ambasadori nga we Ulaya sijawu wandu wamende asikari na doshangira shedhi ya kaishu sijawu nga sina rumambiaoni zabari nilisoshi ya unukana Fahardini nguishiliwa Resha ukana ambasadori henda tizipleta Fahardini na Shirafu heze fikra za ukonga mzijua upia ngabu wa zambao banu Faransa kamdu hade zirani mdu joina shitaki mdu fadhalika kamdu hade daula mdu arumishia o banu matanga mtumri venda shalelo kartube pajua ko sanga sina madam timbi hayo shatka utanabe lelo tuono mdu shantuambe namna namna rojina ya ukarme mabavu harme mabavu ya haladara harme amani na usalama wahetia hatu wokwekanga ruwavumba waswamba hulamaka delejera la hembude yemazoferu wa hembude wakasa wanu wanyanya wakaufanya grevu hamadi wanyanya shaa kwa jasisa hata kopola tamati pareni kwa jaa fanya bangano baina ya hawo yezila pia zabarindi hautostehi ya mipaka no binadamu za howaze wa hawo walio yabo rangu juzi jana atalelo lejera la hembude wostehi wa baba mikokojo wa hembude mwisheleni nyimjia vanu msekwae saka mwanzoeke lelo nganya sinyeturi nga mwanzo mbadilishe wandu mtoweo labanga mwanzabu sisi na mreto doka baraka bale jera la hembude si wahanjume swamba ulamba Maka wana wa hembude woste wa baba wa mkokojo wa hembude wa baba wa hembude wakodo sapareni na gagaga wojo para mwana mzima wamba kambiwa nyanyuho kaya mtiminyo wa uzima wa heti izo utosha ubuna tahu izo utosha ubuna tahu wakiri wa baba wa hembude wapara mwana mtukufu Hamad Diallo wamwambia ukaya paronya nyuho wambia ukaya watiminye lejera la hembude yeshaosha hembude shtipuhe mbude na kote ngweni vahe Diallo direkteri haparoa nyanya hambatiru miwanyi bo mbude nuwa baba wa hele jera la hembude harimtimenye sharafa sha hembude boho na wa hembude pia wostehi wo salimu amri haruma makalima ho baba hao ya watika utani mwambieni bamvya hanyu watoto mjiao vanu wakati mwamba izo mdo mjailiani shana mkera azimdo kana limiti ya bumu na njaru membude ya wamdo keso zamalaho za hembude anide dowana wa hembude anastomalaho kina fakidi wa mradabi wa ujuha wa njia wambi amanine haledabi shalelo ngamambo ya ukae mbaba mkokojo waele jera la hembude mtukufu mnyongofu mjamalifu yoyo utosha yo hamba ukaya bo Diallo parwanya nyuho wambe ukaya yembude unumaka maka ko sekulabwe maka ko utwamro maka ko ubalwanzia wahushia pia yabo mimi bangu
ngamshukurio ridini pare mwanama wanama ukaya ngashukura ze juhudi ze direkteri wa mjijengo wa empo mtukufu Diallo yesaha parwa wa baba wa mkokojo wamwambia ya ukembude na ikotengweni harumaho ya amani na usalama yembude na ikotengweni iwonise sharafa shasho yembude na ikisawane mabavoti pia wandu wafanya madamano shembude wandu na abire harumaho ya amani na salama uhanduza mbaba wa mkokojo mtukufu simpaka ni mvumbe dzina waeche mbude kamili wa ujue mbaba mkokojo ndo wa ujua hero njema ene mbudi yabo wahele jelele hae mbajini ngari mshukurani anyo tipia nimambia nukana harimati uchashi ngari johenda harimwetere ya mataifa rendera renge ye mbaba mtukufu wahele jera la mbajini mtukufu bwana delege de la defense Yusuf Mohamed Badu yode nsunjo kaoniswa Komori mkana lelo tilakiwa serse yendo ulozo aeroporo hifu ngamvazo banderoli niambie wala kambo msasa niambie wala kautakiwa mfishe ukamrukafu bahari ngwanzo wewe ngwanzo mruafe mrufa kamnyezi mgu anzishamru akatuja shaswana wahemba jini mbaba wola ila nyamantingo ila keiliha keihuziha mtukufu Yusuf Mohamed Belu délégué de la défense mhomo hufa kamnyezi mgabezi hasot hata mpaka dayabo ye hambu ne kuma jamani harma hawa amani na usalama sawana yembude sawana yembajini sawana mijoti pia iva harla amani na usalama amani ndo utajiri wa nchi hatu tosa na salam masiango jopo zigelegele hiyo